ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಟ್ವೀಟ್ ಖಾತೆಯನ್ನ ಕಿತ್ತು ಹಾಕಿದ್ದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಟ್ವಿಟರ್ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನ ಬೇಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ರು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಜುಗರ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಮಿಟಿ ಜಿಬಿ ಶ್ರೀರಾಜ್ನನ್ನ ಪಕ್ಷದಿಂದ ವಜಾ ಮಾಡಿದೆ. ಎಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಲ್ ಈಶ್ವರ್ ರಾವ್ ಅವರು ಶ್ರೀರಾಜ್ನನ್ನ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸದಸ್ಯತ್ವದಿಂದ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿ ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀರಾಜ್ ವರ್ತನೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಘನತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹೆಸರನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನ ಕುಸಿಯುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಜೆವಿ ಶ್ರೀರಾಜ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಜಿವಿ ಹರ್ಷಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪುತ್ರ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಟ್ವಿಟರ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಖಂಡಿಸುವ ಭರದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. We are frying the Twitter bird on behalf of Congress party and Harsh Kumar garu followers from the state of Andhra Pradesh. I hope everyone should see this. This is the Twitter bird. You Twitter, you have done a mistake by blocking the Rahul Gandhi's Twitter account and not promoting our tweets. So we are frying this and we are sending it to the headquarters in Gurgaon and Delhi. So the Twitter dish is getting ready for packing. Down down BJP, down down BJP. Harsh Kumar gar naikatva, Harsh Kumar gar naikatva. Kaddellali. Congress party. Jindabad. Congress party. డిష్ రెడీ అయింది. ఇప్పుడు ఈ డిష్ని మేము లోకల్ పోస్ట్ ఆఫీస్కి వెళ్ళి ట్విట్టర్ హెడ్ క్వార్టర్స్కి వీఆర్ యాక్చువల్లీ ట్రయింగ్ టు సెండ్ దిస్ అండ్ దిస్ ఈజ్ సో అమేజింగ్ అండ్ ట్విట్టర్ ఐ హోప్ యూ విల్ ఎంజాయ్ అవర్ డిష్ టు ట్విట్టర్ అనమాట, ట్విట్టర్ అకౌంట్ అండ్ దిస్ ఈజ్ వెరీ టైట్లీ ప్యాక్డ్ అండ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ద నియరెస్ట్ పోస్ట్ ఆఫీస్ అండ్ వీఆర్ సెండింగ్ దిస్. పదండి.